What if everything you've been taught your entire life about the planet you live on is a complete lie? The powers that are in control are backed by evil, and they will stop at nothing to remove the possibility of a creator or God. They created the Big Bang and evolution, and if you believe in those two things, then the existence of a God is destroyed. This is not the earth that you live on. Pozdrav ljudi, veliki pozdrav svima, pozdrav našim pratijecima, ljudima koji istražuju istinu i tako to. Evo jednog snimka sa svemirske famozne stanice Mir ili kako se već zove, gdje ovaj glumac postavlja nešto radi tu i vidjet ćemo sada ogledalo na njegovoj ruci, na desnoj ruci, pogledajmo. Evo ga, pogledajte. Šta se to odrazilo na ogledalu, kakva su to ogledala kroz svemir, kakve su to lopte. Pogledajte samo, znači da se ovo odrazi, potrebno da bude iznad, a ispod njega je zemlja. Jel' tako ljudi? Znači nema ove refleksije koja može reflektovati nešto što je ispod njega na ruci koja je iznad zemlje. Tobožnje okrugle. Znači ovo su prevare, znači, koje svako može da uoči svakodnevnim ili svakom minutu na svemirskoj stanici dok gleda live stream ili uživo prenos sa svemirske stanice, može svakodnevno da uoči kompjuterske greške, ne znam, ovakve i slične laži koje samo trebate malo da budete strpljivi, pažljivi, da promatrate i veoma lako ćete doći do ovih grešaka koje oni prave. Pogledajte zemlju, ovo je sprednje. Ljudi, ostajte mi dobro, a ovo ogledalo u svemiru ćemo jednog dana srušiti. Nadam se. Ćao, sve najbolje. Do sljedećeg snimka.